Hapadang gajinya ki syong kelan mengor baklembo por da ka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA hamaran malki ha ka sautari urisa arja arpusau ki khot bat ki noilam na lightly shnat trekam ka Khasi Students Union KSU Southwest Khasi Hills District kata ka KSU South Sampere Circle ka KSU Balat Border Area Circle bat ka KSU Lauba Border Area Circle kilawan ban penlong jinya ki ha ka te kamadan ban pen klanya ka surjing dawa ban kentiu kerdan Civil Subdivision no eka Mausan Ram CNRD block. Hakani ke jingwan ke district unit bat kita ki circle ki no hikai ki beki hakani ke jaka ki lahap ban ken ria swasipur. Haringkat ki plakat bat ke jing penram ke sarkar baka sulap met tangka kular haki por election ki no ilam na district unit bat circle ki laong. Baka ni ke jing ki ke dei ke bala yat mentala bon snam. Hendrai namar ke jingle menti jong ke sarkar jela kala perloi ki no ilam ban shim ke sen jam ban kiu shalong mentak sngi. Habai jingkran hagani kesengi ubak sambor lang syabong u president ke KSU Lauba Border Area Circle ulaong bagi nong mikmat hakapor election ki penbiet nikular balada ki job kin pen urlong ikani jing dawa nrai hadu menta kam syam la urlong satya dang shumi agini Islam bat hag Islam ki bannawan namar ngidan ega salary lani ega jing tanat jogo me mariam tikumta ka sarkar kam deisho ban nang khen khna ya ka jindawa kejongi nomor ba lada kanyai menti kanyai singap kuman kumne kala penyalam bakla ini kisamla kapor syakapor bat pinang yai penlang politics ikani katam da kaba pinwan pendi yangi hakapor election batong ba kata ke political party lada pikersan ada ka job kan perlong senam yang kata ka civil subdivision hamos ramla iyo da ka basay bawa nomle politics ilabiang lot na adang ko fin ketio kerdan no ya ka mos ramla syaka civil subdivision pidei ban sngap no ya ka jingdawa ke jongi kipat ba no shong jong ka dathai lemgumta ngaleng jongi kisamlang in sange no hakaban ishmenta kilo ki program dan kilo ki kam ki bedei baka sarkar bahasa kisin ke sarkar kadai ban excellent ban aino sendan ru ya ke jubab di ko no ya ke jubab kadang kata bagi ban nong shosnom jogo mosrami borogoi Nakaliang ubak Jats Kem Nong Si, General Secretary ke KSU Southwest Khasi Hills District, ulaong, baga Mausan Ram kalalong kebabiang nadong hadong ban kentiu kerdan Civil Subdivision, kebala ban wanra shibun kijing mentoy na kebenta katany. Ang Islam kebaladap, nagling yung kaseng, lembu appointment, yung Chief Minister, banikren halo kanika kamat, nring, yung sulayo, nakajubak, banyo yung kendu yung Chief Minister. Adin ang so, Syaban wan ka election MLA ginabu biang ka appointment gim simlayo ka jubab ngap sange biang adin nang to awan syaban wan ka election MP ro ginabu ka appointment yung Chief Minister gim simlayo ka jubab yung Chief Minister banyo yung kendu banyo kan halo gani sama bani ba kajing le yung Chief Minister ki ba usumla Hindor ya kini sama kaya kamtam ya kini jumbo appointment yo kaseng benar ta banyak kendu banyak keran halo kani ka benta de halo kani ka benta ka pelong bagi de ki life circle bakin pelong de kijing ki program proper ante hapo mau suram bat ka kani ka kenti ke bamanta kani hasilong nimban 7 q hasilong namar bagi wa pen slow ko sarkar ya kajing don kam jung pai ba kam de issue kata kamak kepadang temai kade kamak kabala Islam ha nadu kinomi kamak beper le judan kita ki civil subdivision demanding committee na kapua re kam jupoi chino te hadu kade ka genti ke bamentaru kam shum la ui ya kanu kadak kasin na kasorka bat kamos ram sinar di blok lada kasorka kamuan kala balai yaki we kijaka kala panai
beri ke Muslim kebala biang nak sedang. Bende hak bende banai. Bam bangi bam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharplas f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya